Kubalaya pi baro kibapet yakini ko kubor jongi upet ngo cable news. Kimat bakong sam jong ko kubor mentak tayo kilong. Kelam keseng kongres mino uba arwilindo ban penyeso sak NPP. Kesolkar MDA kala top ikipat ba halo ke resolution dawa ILP keno Dr. Mukul Sangma. Ke MRSSA kala biang ban tek lakam ya kejingwan rung kibrio support Meghalaya ong uba ALHEC. Kejing ter ulap ba kalak bandrong ya udoyong basau hajar metric ton ong uba kermen syela. Daka range bom unong tu ya unong apahara hamaulai umsing mau kontrol. Penpra ke KSU ya kejaka sak bean kimenderi lap balapen kela syakaktem kayu drugs. Bat play ukonrat ke sangma ya kakar kanal sanjri ke banengkong ha Meghalaya. Kaseng Kongres kapaju thaw ya ka history ha ke jala banyalam ya ke sarkar jala menta ka kenti kala poison dan sha upun bahkan dan shu watang uwe MLA ru hapo ka yang dorbar thawan ke jala bat kania kala urlong ha ka sngi balang ha ka ba u MLA bala sa marwe jong ko Kongres uba Ronnie V Lingdo ulapen kre menta ban penyeso no elade bat kaseng National People's Party NPP ka bayalam ya ke sarkar jala. Uba Ronnie V Lingdo udah UMLA Keseng Kongres na Kemeliam Constituency. Bad bersya kata uladan setang marwai kumu UMLA Keseng Kongres hadian ba kini ki MLA kala mino na Keseng tang hadian katu kene benai ba kila job election MLA. Uba Ronnie V Lingdo ula IT ke CT in okam kumud khot ke Kongres hau lampang geng dorbar tawan ke jelau Thomas E Sangma. Hakabalai dan lang sembut menteri rang ba ke jelau ba senyau pelangthar UMLA berem kemeliam uba Hamnet Son Doling menunong ilam ke NPP uba Daniel M Thankio bat kiwe-kiwe. Kani kejing dan lang ki he keseng NPP ha kejing senran ya uba Ronnie V Lingdo ban IT ke CT in okam kapau syai ba uba Ronnie V Lingdo on peneso ono ba keseng NPP ko melalit peneso kisnem ki belalet di MLA keseng Kongres ki bekentop UMLA ke umsning Dr. Celestine Lingdo MLA Kenong Ston uba Gabriel Walang bat MLA Kamu Hati uba Charles Margar. Jeng dawa jonga kalong baik ba ka constituency kan yo development ka roi kapar ka puli puthi kumba mundi kalunti kesengkian ka kumta bobon ki jeng dawa pulpej menta kum ka police station ngim don kum ka veterinary hospital ngim don kita ki ke bangin sekren pan hadian ndai ngalarung klam don kanu ka don ba di benlek menta di kam menta kanu ka rai ke bangin shim ngide ban shim sha ya ka jing menjur jongki pada ki kadai kata ba pinapaj menta na review ikarne ki nong yalam jonga kiwan bat kini de tang sau sanut na kawai ka shino tehnai da phi ong ban wan lam not bar khat da ki hajar da ki hajar ki not de hadin ba nila ya kren bat ki makiru kila karpat na ba namta covid ka biang jong constituency rungno sha kan ka se de tang kata Yung iba mo ang kapag-common silang kanil NBA 2 na Arsenal siya. Ki dangaped nga i kamba ka Roy Kapar kawan ka kene ka NBA 2. No, suay nuk sa kumangi sa tay. Layos mo karen po assembly ya ka 4 lane. Ya ka Western Bypass. Ang ta ka kene ka PHC po umtlong mo itnay. Ang ta ki Roy Kapar kiwan. Tengi don hang ne ban sakri pai ba ban pai ba kejing don kam jong pai ba kat bala mengila ban pedya ngamla ban ong ba nangan le kunta manum le kunta mengi ngisong pai ba ngisong ke parti telada ke parti ke semua ibit panaya kapiang nada ke semua ibit pat panai ya ba hamne yeno kapiang dai kalong ba mentang idon ke ba Arsenal siteng ban pai ba ni penbiang kejing dawa kejing kam jong pai ba ka political party kadon kapor ba kakiyo kadon kapor ba kahya lesi menta kadi kapor ba Congress party kadang hiar te ndrei kum ka political party kamot ni habbo shwa ya ki pai ba kma ne kamot hoi lada ka party kam don ban a ke jing sekri pai ba kam don jumot masuk halor itai nurem sim kene karai rengkat kini gunung kersan jong akiwan hangi tor khoi ta kajing kemen batai maki ki pala ong yang ba ngiling lamun panong ye pirum kham mensua tamuki ong ibnur matapat lei la da dai bakim kersan yang kim ya hab bakane ka jing ya sno janga ber National People's Party ni NPP kinuman
baik kilara man kalamayong na kani. I have received the letter of resignation from the opposition chief whip from Ronnie V. Lingdo yesterday, and today I have also received his desire to merge with the National People's Party, and he has submitted the letter to me. I have gone through it with the help of my staff and the legal advisors, the law officers which is attached to me, and with their assistance I have found the letter submitted by Ronnie V. Lingdo as valid and satisfies all the criteria laid under the 10th schedule of the Indian Constitution. So I have accepted his application, and I have also given my acceptance and my recognition that he is considered as a member of the National People's Party with immediate effect. Hadin buba Ronnie V. Lingdo MLA Kamaliam constituency ulayan o ekseng Kongres bali sono bakaseng National People's Party NPP. Kinongelam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kila keno begini barok kija dai bak NPP ka klan ban kro obreo bat bantong banyo bantiet ekonomi khmat nagi we pat kiseng. Habagrani kila pathai kubor hakalai potrik naitung arajar arpusan uba Manuel Badwar ulong bagajing eno jong ba Ronnie V. Lingdo ka Kongres kamde ke bapen kendit ekaseng. Nama radap itu ekenia naduk badan ke election MDC. Da kebakedau ru bagajing pet sengno ba Ronnie V. Lingdo kelalong bula syat kelai kipat ba Kamaliam constituency ke bala penjob UU nak seng Kongres. Uba Manuel Badwar ulong badalele ru ke Kongres kan umdu hari India namar kumbagalong menta. Watlah Meghalaya kamdon syuk ki MLA dan MDC. Hendrai ha ki yang dorbar parlimen ke seng Kongres kadon cis pangut ki MP bagi seng Kongres ha Meghalaya ha kesenam arajar arp kundai kan sakira songbiang. Banong banginduk makipat bak kidang duan hi nasyusung senai ya ka beliang constituency makipat bak por vikibut iki ibaroni do itip hi iklembut tang namata jongi ibut rut namata ba kadong dem jong parti namata tu along bomba gila syat kelai ki banong ba ki party workers jong i bakni ibre tu pon hi banchu ong no bakre kam politik ki mo kuat membuat lang hi syai membuat bulat lidah kerang bertunjuk nong lebih ni kipat ba ke di masuk tu nama kini kicu ikibri kembali janji masa suat election bagi kro itu ba tengah tengah nong belian kinong belian pimbit hi dua ta jadi masuk tu ba hi ke ik kam nama kum ke parti Kongres mesti ong yang apa ketelat kan nong nama ba wat harga national level mansur keren no parlimen ni mentang ila don sis pangut ki MP Pat nasional bahawa 2029 ni kan senang kelaju syuk. Depan orang bah Kongres kan sakhi ke song biang hi. Hang ni hapo ke setiap jongi lu hoan. Kajing baik bisa jadi parti berpikir kelaju pelan. Kajing penbiet kelak klan pelan. Ngai iba wadaki MPs ki bawan nang ki wan ko hang ni ba kepisah ke balak the na po Delhi sebenarnya halia kelak ki untuk 34% tam. Jadi kajing pilih ke bawa bau dia pilih pat cek itu bisa kerja deh. Banong pencu penbil ikibrio dah basna kami basna tai bawa pendek ini kan nampai cek nama bah. Aku pun bakalong mata ke education sector ini kiri bukan duduk ke healthcare ini kamde ke bah nilap banyak tu cek banong ke bawa kan nami senang kita pergi bapang ke Jepang ke bapel tamat semua speed tu jom lebih baik nak macam jom tak independent macam om nak mah ke economic kata ke poverty elevation mean kumno bang penlat hidup nak jinduk kata lit dengan mi na ijo bahkan nami kasni ke jinduk kanang tebat menakani kata ke we report ke asam kami nak we ka majuri nak asam ke baong ba lai khop tam persen mos pai ba apa mi halia kiyo ke tulok tu ba hapo sang ada aplikasi ba te syai yang kong kasba ko ni ke te kas ba ko sa unjuk berpisah ke bawan lantai ke jak kelab cai
penunggang politician dah kini keju kopi sampai kidit dah kini keju kopi sampai kidit politician baru man dah habang yang padio ahi kididat ibang net scam ban om ban kidit syai dia anjir habang yang padan hi kota kecing kwa tiki syukwa teman dia nong nong mentah tekan kani ketika bancu om hi nak kalian parti jungi om si om ini ba kani ketika kabuk sia ini ban warna kididat kita mai dari kabuk sia jungi ban penkhut nang ni syahmat kan ki badang sakut hi ba parti bidang dei hi kididat ki badang dan hi ta kecing kwa ban penther de ni kwa hi kan ban warna segi ba thamai ban penti be parti de bancu om kata ki had jumpa Roni yang ini ke parti yang small pair yang small ni wesi iru bai kat chabai like ila decide itu mah tak ain like kat chabai kwa ban like ni bat nong na kalian parti ni ne pan klan yang hi ni dan iba ban piraru iba ayen NDC man hakani ikun yo jinya rap na we mali ha tu pot de ni ru ni kwa ban pan klan yang parti hopefully ken nang bon tu dia na malian iban so tho ya ta balesi kat klien kat liet ni tu dia kan ya charum charum mak ken wan kata kecing so ba plan hakani ni kom te long because ni don kam cha ni te ban ketil pasti ndai ban ong chu the kita sekalian kapan kapan kendi Unoy alam kaliang persya ni Leader of Opposition u Dr. Mukul Sangma hakasi palay jong katayaw ula keno bagi Sorka Meghalaya Democratic Alliance MDA kabayalam dakaseng National People's Party NPP kalathok bat yalam baklay kipat ba halol ka resolution bandawaan na kasokar pedeng ban pentre kam yak in-align permit ni ILP hakajala Meghalaya. Habay keren bat no pakai kubur. Unong elam kaliang persya, hakim dorbat hawan di Jalan Meghalaya Dr. Mukul Sangma. Luang bersarkar jela ke dalam daga NPP. Kelakau ke hipat ba halau resolution batawa penterikan in-align permit haga jela. Bersarkar jela ke bamta haswa ben menjur ke resolution keladi benekren pembecwa bat kesarkar pedek. Namar ban ai yak ILP ke jela ke syong hakim dorbat hawan parlimen om hakim dorbat hawan ke jela. Dr. Mukul Sangma ulong dengan kato kenitian kemudian kami ajin menjur nak yang dorbar parlimen haswa bagi serta penengkat ajin menjur dan penterikan haji jela tadi. Badai namar kena kadau bahag kuar bongkar cuti mentirang bak ke jela musim lokular ban penyo ILP ya ke Meghalaya. Ulong bahagi por bobat cuti mentirang bak musim lokular ban penyo ke ILP namar utep ba amla ban penbor ke serta peneng ban ajin menjur dan penterikan ke ILP ha Meghalaya. Dr. Mukul Sangma ulong boleh merjimut bagi kebun dokter bat kene kepenlang yang kesokar jela penwara ke MRSSE ahajar kat brio bagda lagam bat petngor ke jenuan ke manabar jaki brio berpersang bandrung tertap bat bandrung BA mulai kena bagi jisten selain kesokar jela pemerintah bat mereka mohon ke MRSSE ke damar berkekuat bandring yakinong kai benabar jela penwan kejit ke sepak ke pau jela Perkesokar kekuat bagi company di mana bar kejela dengan sengkam pok kejela tang menyonong ki he ki badan hakabor. And how each one has that whole power of aggregation of these forces from legal perspective. And the issue of that facilitation center, this becomes a more of a bone of contention. See, how you do things is more important. It is because the government of the day did not know how to implement that. That's why the whole thing went to the court. Because they didn't know how to do. And they did not do with the utmost sense of responsibility. They did it half-heartedly for the sake of doing. I'm sorry. They have messed up everything. The court did not say that this provision of the law is illegal or unconstitutional. No. The court only says that in absence of proper guidelines, this cannot be done. Why was the proper guidelines not framed and then somehow the same not submitted before the another court? Why the government did not know how to fight back and protect this? It is only because of this, today, this question of whatever, to some extent, Now, what was the intent? Intent of MRSSA was that, okay, when we were all looking at ILP,
ILP is up to Government of India to give. Now, I do not represent Government of India. At that point of time when we were running the government, we did not represent Government of India. So, Government of India, we cannot take for granted. We cannot take the Parliament for granted. You see, we have to have understanding about how our democracy operates. You cannot even take the assembly for granted, how the legislature will be there. Therefore, only when one particular issue is brought before the August House, how the honorable elected members in the August House, articulate, debate, discuss, and then somehow from the perspective of on people's behalf, how they really agree or disagree on various points which are factored in any proposed legislation. Therefore, you cannot take assembly, the state legislature for granted in advance, nor you can take parliament for granted. How the parliament will decide, we cannot always, somehow predict, and it is not also inconsistent with our somehow given core values of our democracy. Therefore, having known that if Government of India takes time to agree for the demand of ILP, I cannot promise on behalf of the Government of India. That's why I did not promise. I never promised ILP. Did I promise ILP? But we agreed to unanimously adopt a resolution in the assembly during the time when the current government, the present dispensation, promised us that they can do it. They promised us that they will be able to do it. So we agreed to vote. But I did not promise during my time because I know I cannot convince Government of India. At that point of time, I don't know whether now I can convince or not if I have to represent the government. But at that point of time, I did my due diligence. I did my homework. I knew that I can't convince the Government of India. So why will I fool my people? Mukul Sharma cannot give false hope to the people of the state. And that is my brand. So therefore, I did not lie to the people. But the government of the day told everybody, saying that you just adopt this resolution, it is done. Why will we not vote for this? If they have been able to convince the Government of India. But if they have not been able to convince the Government of India, that means they have lied before the House. They have lied before the House. That means this amounts to misleading the House. Yes. Unang alam kali yang persya Dr. Mukul M. Sangma uloong baga sorkar kediban khot hajar yaki investigating officer bat kibor sorkar kibat toket elor kejing kenoti bat kayi doyong bean. Dr. Mukul M. Sangma uloong mana kapor gijing ujor ejahar haki tanat lani haki investigating officer yakaba ki jupen pau ba amdan sakhi banyak cekmat akabedai bat kejing toket. Uloong bagani kejing bamlap sakhi kiken huan toket kapen isai bagadan kejing le bean ke besar kai bha hakabedai bat ki kamti bat kayi yau doyong hapo kejela. Uloong bagajing lap kakai pot justice kataki bagadan kejing jar ngai udoyong na kejaka lumtop udoyong. Kamdei syu kasian ke benengkong bat ulo kentui ki bor sarkar bat justice kataki. Banit jurep man kapor kejaka lumtop udoyong kenang banlap daladia. Amarkan long syu kai ke bamla banshania ki bor sarkar neki kunhun toket. Unang ilam giliang persya ulah penpau pemerintah kekenti kejing toket lor doyong kamdei syu bandai tang hapo kejela. Ndai kalapau bat sabar kejela. Find out the people who have so with sense of impunity and with no fear engage in this kind of illegal mining. Same thing is happening in Rivoy. Same thing. Along the border with Assam. Yes. And that is also by enforcing certain provisions of law to create monopoly of illegal mining. Legal mining lease issued to few identified people, and simultaneously there are illegal mining taking place. This has been brought to the notice of other authorities also. I am aware that some investigation is going on, but these investigations must have their logical conclusion in as far as the provision of the law is concerned. It should not be just that, okay, investigation hua hai. Now tell me one thing. Say for example, if that illegal mining has taken place in one particular place, who is the owner of the land? Catch the owner of the land. Owner of the land has to be
also considered as the probable person who may be somehow partner in crime with the common intent of engaging in illegality. Therefore, the provisions of law allows the investigating officers, the authorities. Please remember that Section 21 under MMDR Act is a cognizable offense. And therefore, in respect of coal, if one particular coal which has been already quantified in terms of its quantity and have been compiled in the inventory and suddenly disappear, who should be taken, rather held responsible? That at least in respect of one or two cases of these illegalities, the overall law of the land can prevail, that the law has its own long hand and no one can escape from the provision of the law. At the end of the day, these particular cases must be subjected to monitoring by either Honorable High Court or either Honorable Supreme Court. Now, why I'm saying Honorable Supreme Court is because this scale of illegalities is not confined to the state of Meghalaya alone. It has gone beyond the boundary of the state of Meghalaya. Therefore, these few cases, for the matter of ensuring that we are able to put an end to this illegality once for all, in the best interest of the state and best interest of the nation, it must be a case which must be under the stringent monitoring and supervision of the Honorable Supreme Court. Hakabede bat kajing sya setulap kinong tre ka Garo Hills Autonomous District Council mentala para license. Umenteri Rangba Barem Gejelau Dr. Mukul M. Sangma Uloong ba kajing bam shimkia ke Sorkar Jela ban shimik senjam ban pelat ke bahak tengka jangki Autonomous District Council kapedi ba ke Sorkar ka kuak ban pentelot bor ki District Council hapok Gejela. Dr. Mukul M. Sangma ulih tu bahak kesenam Arhajar Khatar ke Sorkar Jela kelawan rak dan ke Meghalaya State Finance Commission Act Arhajar Khatar bat kathong jong ka act kadai ban penklan ki District Council bat ki municipal. Haka bakiledon ki kendon baka Sorkar Jela kadai menwat jengtip ya ke jingdon kam ya ke mang tengkai na ke bentak District Council. Bara ke jokopor banwat benia hado katno ke khajna ki council kilak ban lum na ke benta ban pentelun ki kampen roy jengki. Uni unang ilam kaliang persya uloong bahaba kenekaan keladon rei ke Sorkar Jela kelas ngap menti ya ke jeng jenginong trai ke Garo Hills Autonomous District Council mentala palat laisnem. Uloong bagane ke jeng bam shimkia ke peni ya ke jeng tumu jeng Sorkar Jela ban pentelot bor ya ki District Council. These are important for the people of Meghalaya to understand that ADCs must be given the kind of support they need. And then if they are somehow, for whatever reasons, found to be weak in terms of mopping up the kind of resources that they need, then the provision of whatever is mandated by the Meghalaya State Finance Commission Act must be utilized as the effective instrument to ensure that the ADCs are not left to this kind of situation where they are found to be helpless. I can see that the tendency of the present government is that, okay, ADCs are autonomous district councils, so let them just take care of their own issues. It is not. It is not. Because the resources, how they have to be utilized, is well defined by that act. We have to understand this. These are government institutions. Governor of the state is invariably, indispensably, integral part of ADCs. Yes. You look at the constitution. So, we all know that ADCs are part and parcel of our different tier of government. We have to understand one fact, that Meghalaya doesn't have the Panchayati Raj system. Why do we have no Panchayati Raj system? Because we have the ADCs. And ADCs must be given the kind of
power, the empowerment which it deserves in the best interest of our Jack Penriu. Therefore, friends who think about the interest of protecting the inherent strength that our people have demonstrated by virtue of our way of life, our own tried and tested customary laws, traditional laws, customary practices, traditional practices, to further strengthen them and to see that our traditional institutions are under no circumstances found to be weak. Therefore, all this support which is required Unang yalam ke BJP bat ubalong ru Menteri Sorkar Jala uba AL Hek hakasing hat majai jong katayo ulong ba ke Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA kalabyang bante lakam ya ke jingwan rung kerthep ki brio ki banabar ke Jala Shapo Meghalaya kumta kamlong ke badan kam banwanra dakawai pat kaan. तो मुंह तोड़ दूंगी मैं बता देती हूँ मैं जब अपने बच्चों से बात कर नहीं है समझ में आया वैसे भी तुम लोग ना Uba AL Hek ubalong unang ilam kaseng BJP. Ulapan pa wajing sengusi halor kajing syakam ki arngot ki sister baru ulang bola pak kajing to syau menteri rangba ke Jala Chhattisgarh u Vishnu Diosai bantuklar lem halor kajing syakam ki arngot ki sister. Ha ka Durg Railway Station. Baru ulang bakim dan beta ban penkalian niam jubor yang nuru. Ubah AL Hek ulang baki sister ki syakri ya ke kampat ba na ke benta ke bahaga miat jong barok ki pat ba bat ki emlang salang. Baru ulang kentu yu menteri rang ba jong ke Chhattisgarh ban pelat nomor dor yakini ki arngot ki sister. यही काम कर नहीं कहती हूँ बाहर खींच के ले जाके मारूंगी बता देती हूँ रोड में देखो तो फाइल है देखो फाइल को क्या समझ है बोलोगे कि लगाओ बोलेगा Discussion with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnu Diosai. I had requested him and also I've told him that I'm sending a letter to you, sir, for the immediate release of the two Catholic nuns which were arrested on the 25th July 2025 from the Durg railway stations based on a complaint by the Bajrang Dal. So the Honorable Chief Minister, he is very, very happy and also they told me he will be taking all the positive steps and immediately to release soon to those two nuns. That is assurance given by the Honorable Chief Minister. So today only I am already sending this letter to Honorable Chief Minister as discussed with him to immediate release of these two Catholic nuns. See, they are arrested. What is the issue? I will not be able to tell you anything, but it is my responsibility and duty. I have already written a letter to Honorable Chief Minister. I'll also discuss with the have a talk with the Honorable Chief Minister. He had assured me also that we'll be release them very soon. I'm concerned only. I'm a BJP minister and I'm also a human being. So the human being should be given justice. That's all only I know. We cannot blame anybody like that. Even we are also here. We are running the government with the BJP only. So cannot be blamed like that. No. We are also here with BJP government. So how you will blame me like that? So that is my duty as a BJP MLA and also the national executive member of BJP to raise the voice of the vulnerable society. That's all only. What is the response from the CM of Chhattisgarh? He has assured me, the CM has assured me that we will release soon. Habai keren bikin patai kubor uba AL Hek ulong bakwa bantela kami kejingwan rung kertep kibriau kebana barsh pok Jala. Bad ulong beladadan kaan kebaklan bak kebateri kambha kum ka MRSSA balai endan kam menkwa eskawai patkaan. Bad ulong bak MRSSA kedekaan kebaklan bha ban pet ngor bat perking kejingwan rung kibriau sepok Jala. Bad ban pet dikena kejing singan yikenong jung okai pertai bak kitarai shnong. Uba AL Hek ulong bak MRSSA kebun kubor kidor bar shnong bat kitarai yang ban pet kejingwan tuat kibriau nabar ke Jala. Da kebayadai kebha kemiat kitarai Jala baru ulong ban se ekran ha kejingelang jung kenhun menteri na kebentaban tentera Kampura ya ka MRSSA ha Jala berokoi. We said that we have a very good mechanism
to bring the MRSSSA, that it can be controlled the influx to the state of Meghalaya. And this is good for the tourists and this is good also for the local people. The MRSSA mechanism also is one of the good. Just try this. I'm telling you, it has a great immense help for the local people, for the state of Meghalaya to control the influx. Subject is same. We want only to control the influx. If we have this mechanism, why we want another mechanism? Let's have this mechanism and we control the influx and the safety of the tourists who's coming from outside and also the safety of the local people. But to bring the some mechanism like MRSSA, so it will be protect the influx to the state of Meghalaya, not only for the tourists which I told before, even for the local people also. And also we empower to the Shnong, we empower to the people, the homestay people, we empower everybody to check the influx. Namar ke jing ot jing nam jing ki babuan balang ya ke jing bom hun ya ke rukom jet ya ke kertong banyale ya ke interview ya ka kam lecturer but assistant professor haki government college hakala sing play jong katayo u MLA ka North Shillong constituency uba Edelbert Nongrum ulale ya kendo ya secretary katanat puli puthi Uswapnil Tembe bandawa ban penbet ya katai ka kam. UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hak arpu pratrik menaitung arajar arpusan ulalit banyak kendo secretary ketenat Puli Putih Uswapnil Tembe. Bandawan ketenat Puli Putih ban penbet helor jingjiat gi kertong gi basyajiat na gebenta ke interview ke kam lecturer but assistant professor haki college Sorkar. Habakirani kilat patai kubor uba Adelbert Nongrum ulih tu bagi interview nak bentak ke kam lecturer but assistant professor haki college Sorkar kan sedang naduk kesau terik menailar. Dari bun ki kertong gila penpau kejing mamhun hak bayadai bak kejing syajit ki kertong bat kani kalong kat kum kejing keno nak babun ki kertong ki bala kerau badan kejing bambet ke rukom jet ki kertong ki ban le ki interview. Namar kejing jet kalong bam kuat namar kidan ki badai hok banyo andrai kila syakan tan. Ula benrap bakat kum ke Meghalaya Education Recruitment Board ke Kerensyai Kedar bahkan pendap yakikam dan kebayat kat kum ke ratio kepada iway laar lasan habajit gi kertong. Hagajing shisha hakatnat chemistry kidon ar punyo teliki kam ki balad. Bat ki basya ajiet kan long ndru punyo ngut. Bagi basya ajiet pat benda ki interview long tang sok kulai ngut. Uba Adelbert Nongrum ulong bagajing penduna kiba sya shortlist kalong kumbala sya pendunai ke hok jengki kertong kiba kuat shisha banyo agakam lecturer but assistant professor haki college Sorkar. Da kepada warut nak ketenat Puli Putih ban betha ya ke Meghalaya Education Recruitment Board ban penipat ba ki mark sejong borok ki kertong ke biakun nak benta ki kam lecturer but assistant professor haki college Sorkar. Ti ndrai ke jingkli pat ke bangi hapan narangi kadai ke jing pemia lembaga 2.5 mo di kadang mawan manpan ke jing syai na secretary education nomor ke jing shisha ka di bandai ndru popra 67.5 candidate kiba di ban shortlisted mo ban shortlist tin rai hang di kumba kapau ka di tang sau puan naga ndru punyo ti kibi du jong chemistry ka di ar punyo tuli ki vacancy kad ba ka shortlisted candidate pat ka di sau pulai ke jing shisha ka di ndru punyo 0.5 di mathematics ko day Rio shortlisted candidate pat kumbak pau ni kumakisalik maki day sau pusan tenrai gadai kejing sisa 100%. Ti kini kira bun ki baca kini kalau buat deprive no ba penduk no ko jong ini ki candidate ni dong kam ya kaban make a proper selection bar kadai bandon ru ka fair in recruitment process kanang bakan don kajing hun but kabar dia aku akan pau ru ni pingabu kata kecil kali bakal long transparent markum bakal long ngani kami Meghalaya recruitment joka polis no ki marks ki jong ki score marks jong ki display dia bagi display tu buki e mau bar kidon kecing hun kita ki candidate ki bayo bar pamyo tengah buru kecing kali bang si clarification now education secretary babalai kamdon ka marks of display barkaniru
kadai bang abu ke jeng dawa badai bandon ka marks of display namar bafi kat ko muji sisa hoy kini kila sim yaki other university bulan kaleng kari India bar kunju university hapo Meghalaya ke jungi hapo ka state ke jungi te klampap kendon ki difference hak badai pat ki marks mo awarding of marks kendon ki jiapher te ki kwa kem pantep kita ki marks ba shikiwe ki university shikiwe pat ki state bat ya ka badai po state jungi kalong kai ke jiapher kanang ba kindup don kita ke jinghon ka satisfaction hak badai pat ki candidate iba apply yang ini ki post secretary education ulapan pau ong ba immediately untuk apa ini akan level jongka DHT the director technical DHT director higher technical yang ini scam hi kan don ka rectification mo kanang ba kanum don kajing dunong kam tab ne ha ka ba ki kun sama ki don ko marka lo ko deprive no ani sim no ko jongki kan ni ka mawan penpau hasmatu Umentre kesoka jela uba kermen shela ubalong ru uno yalam jong keseng United Democratic Party UDP hakala sing ublay jong katayo ulong bakalong kabae ban pensisha la kejingja jong doyong uba palat ya kesaw haja metric ton kadai na kejing syarong no ha uslam ne kadai kabale dakilenti kebabean Habai keren bat kinong patai kubor Umentri kesorkar jela uba kermen shela ulang bagi jela kelamat kejing ter ulap ba berkelak pandai na kejing ter ulap ba halor kejing ja jong doyong uba palat ka saw hajar metric ton kumala kedo hak interim report ke balai kuwei ke balai IT Dangshan da justice bala syongthaj UBP kataki syaki yang syari Meghalaya High Court ulang ba ka Meghalaya kedai ka wen jela ke bejur slap ba kumta ke AKA ru kelak banja bakla don ru kejing keno badai namar ka kendo banamar uslap ha Meghalaya kelami kejing shlai ha Assam bat kam tam ha East Jante Hills barok ketut lut syakri Bangladesh ulang ba dadan thani kejing tip ki bala ban pensisha lagane kejing ja kadai nama kejing don kejing le ki kambian ne kadai ke bala le daki bor kamariang uba kremen shla ulang ba amla ban skeno tang yu uslap bat amdan shisha kinu kejing tip ban ong lagadon kanu kejing le ke babian Hagabaydai bagi jing keno bagladon ke jing ti bagi jing kai bian yu doyong hagajela uba kermen shla ulong omdan igino kino kisabot ban pentikna ya kene ke jing keno namar gladon bon kitnat ki badan ke jing kle ban toket igini ke jing keno bat ban pensisha da kisabot ulong pat baki briau lada ke dene ke bentaman kamai je kepo ila ban le da kanu kanu glenti ke babean lem kumta omdan mano manoru ke bakwa ban le da gilat ke babean Ndre unget bagi briau jong ne ke jelak kin omle ya kum kini ki kam ki babean namar bagla kemen kam tamalo ke jing benda jong menteri rang ba ke jela ha ke bedai bagi jing sedang no ke jing ti udo yong da ke jing start science ha ke babaro kle kemen bagi kwa ban i ke jing sedang no ke jing ti do yong da ke lenti jong ke science bat kum ta ki briau kin omle ai ya ke bagi yang cari ne ke an kan yo ikilat ban ke dau ti persya ya ki when it comes to court it's not that I'm trying to justify myself or for the state. Just would like to remind us that Meghalaya is one of the highest rainfall. So being the highest rainfall, and anything could happen. If you remember where there's one allegation mentioning that because of the soil and because of the rain in Meghalaya that the flood happened in Assam. And especially from East Jante Hills, all those water, it goes to Bangladesh. So never know, it could be because of the rain carried away. Being the highest rainfall, chances is very high. Hal kebaidai bag kejingwan tuat kibri ko nabar syaka jela Meghalaya. Menteri Kesorkar jela ba kermen jela ulang baga Meghalaya Land Transfer Act bat ka 6th schedule kila kejing da persya kejingwan tuat kibri ko nabar ke jela. Bat kimla ban thiat ke jaka ha ke jela. Ulang pat ba omla ban len ba kadang don pat kejing kwa ban yo sho i kejing da kum ke line permit ne ka Meghalaya Residents Safety and Security Act ne kino ki ban yo jing da. Ulang ba kalong kebadan kam shisha nraya menta dan kampat ban syap tiang namar beladan kini ki jing da kam tam e kalan Transfer Act nrai ka bakong san pat kalong ban husiar. Ban tek la kam ke jing wan rung jeng ki beri ko nabar syapok ke jela ki ba persang ban wan rung de kilenti ki bapean.
Uba kerman selau ulong ba kejingi wanrung ki beri banabar kedai namar kejingi olat bane syong kurim bat ki men ki parakan thai ki jongi ba kene kedai kata kalat ke ba ki yo wanrung bat kene kedai ke benta ke ba bah ban lei ai nrela da baru ke trelang bat kim ailat yaki kata kedai kejingi da ke bangidon. It's almost next to impossible for them to come and then capture Arlan because we are well protected. No doubt, we still want some more protection when it comes to ILP, RMSSA, or whatever it is protection. We do need it. But as of now, we need not fear up to that mark that since we have all this protection, especially the Land Transport Act, so those people, I believe they cannot harm us. But still we have to be alert because unnecessarily if they enter Meghalaya and then later on we have to chase them, it doesn't look nice. It's better to protect now, but in the end we are still very much protected by our Land Transport Act. Menteri Sarkar Jela bakmi keterat excise uba kerman Jela ulang ba keterat kekemi lenti bagi jingi ulum khajna kan palat kesan spa glor tengka hadian belapan terika mega QR code system bat integrated excise management system. Oleh itu bagi jing penterika mega QR code tracking yang kibitor kiat kedangnya cikamat. Bat la community ban pendap halan niswa ka khatsan terik unailar. Hakabede bagi jing dan bun gidukan de kiat de kikat to kene kijaka uba kerman Jela ulang bagi sarkar kelas ngi ekspor ban ai license ban kemi bnia aswa ke jing dan palat gidukan kiat agi negeri witan. Bat hakikat to kene kijaka kibla dan lupa kumni. Bat kan serai banawan ra gidukan thamai kat kum gijing tip belalum lengba ka integrated excise management system. Bat ke sarkar kala ai license thamai tang kijaka kiba empat dan gidukan kiat tang hadin balayo NOC na urang ba asnong. Hashwa bangin kemi iki kubor nginya pashwa shipor sakeni kijing penpena. Habapai biang syaki kubor, uway urang ba uban nakasunong Saiden, Ribhoy District, kat ba udang syongkai bat lau paralok hakaway ke jingking ulahap hapok kawa yosir hakala sing ublay jong katayong.
Kipat ba rengkat ba kipulit kila penlong ya kejingwat ya uni urang ba ubalaha ba katekawa bat haduk kasing tok ding ru 4 sim lalap satya ya kamet jong-u. Wadah pedang kejing terishitom dagi bor pulit. Ban ngam lam kejing irap niki bahayang bahasam bat ki perlok perjor. Hendrai haduk kasih terik jong nailar ar hajar arpusan kabade gesi ke bahendrio 4 lap satya ne 4 yo banta mekamet jong open scam karkrang ubal ngam jelap akupung yam hajan ke Jackwell area kajaka jeng sipai military. Kagum gejing itu orang ba snok umroy nongra lo ong boniu samlau lelet kai bat laki parlok balit jingi hagani kapung yam ha kesin sejan. Hendrai ulangam jelop no bat ja rangai nadu kene kesi bat mari yo jeng tiap marmar ki borsnong lam bagi bahayeng bat ki pulit rukum jo lelet marmar sekene kawa ban penlong ya kejing wat yang samla. Itu ro banakali yang gibor pulit ko yam bat ko umroy lambat ki pulit ngam ke SRDF begentut ya lait lagi kenhon kila persyang ban ngam makane kawa ban wat kamet jong open scam ndre haduk menta bala poy kesing ke bahandri ru 4 lap satya wala ki bahayeng kila du ono yang samla ndre ki ap kemidenti bat kermen scam bagi pulit lambat ki wegi kila jengerap kat kum kejuk ba menta bagian lak ban lap di osai no kamet jong open scam bagian yo pat ban le ke badan kam bala benrap ru bagi bahayeng bakal barsnong kila aku beli kerpang ya bro kila dan benta ban wat kamet jong open scam kena duk lalong rius ni kan aduk menta sering la persiang benwat alat kelenti naduk keyboard sokar ngala persol pendong skor di keyboard sokar dan aku beli kerpang di sokar ki besar baru kemudian benta naduk kentam mereka NDRF NDRF markilawan lain itu legitim bapak daga government nanti daga government daga state kelawan SRT kela persiang menuat asni kilangam ini ke dari tempat yo setia dan dari kelawan di SDRF keturo kelawan menyerap kat aduk mentah kesni kerpang kamtam ya ka nika NDRF kimela persiang benuat naduk ki jingam seduk sepo antara kebor mesin kebor naga nika CCTV kamera kila pengam seduk sepo aduk mentah kesni nyempal lap setia hai kelebu jing yang kesenang kamtam nika yang kesam mana hoi ngila foto mengila do yo breu akini kisis ngi arsingi ngi kmi lenti ba lada kalong kanu ke bentar ngi kwa banyu i kemet kecungu la kalong anu ke ngin pediang ngi kwa banyu i bengin nang kwa ba kene kemet kecungu semlau kan sa ngi kung Uwe unang apahara ulaman saujur haba ula syakbom bat syakti daka range ha uwe unang tu haka step halngap jong ka singi palay jong ka tayo kabala ja haka shinong maulay umshing maukanro. No! I don't! I don't! Don't! I don't! Don't! I don't! Kat kum ka kubor ka belai alum le tu bah kubor kum basan steng men step jong kalai pui trek unai tung hajar akusan. Wei unong tu lele drung ha ka wei pelau yeng kebedan ha maulai shing mau kenro da ka jing tumu bantu ik jing dan jing em nak ni ka yeng. Unong tu uplara alang bat u ya ka range ula dan lupa ka jing tumu ban pen men sau ne wat ban chim ka jing em gi nu ba persyang ban bat ne ban kami u ha ka por bulit tu. Kajar khat bunong ap jong ni ka yeng ule i unong tu ba kum tau lele ban bat u. Ndreu niu nong tu ubladan gitiar halakti ula bom la tiet kelai uniu nong ap naga kli hak ba uniu nong ap ula mensaujur bala penkit no yu hospital naga benta banyo ekajing sumar ke mamardor. Uniu nong tu meredep le ekne kam tombor ula pet kerat no nakne kayeng. Kitra jong kayeng lalit ben ujor ke jahar halor kene kajing ja bala yu ring ru ya kedor jong niu nong tu ha kapor budang tombor nong ap jong kene kayeng. Layo jeng tip bagi pulet kidang penlong kajing toket halor kene kajing ja. Kani kejing ja kalau pencep tinggi pat ba kathan mulai kam tam haba kat banang mi kisngi ka kam tu kala nang jor bat menta kinong tu gelara aru bat ki yigitiar bat pen mensau kinu ki ba persyang ban kem ki ha kapor bakilet tu
Hey, come! Hey, come! Come! Hey, come! Come! Hey, come! Hey, come! Hey, come! Come! Gakasi Students Union hakamit jong kalak sengi ublay jong katayo kalalet kenra ya kaketem sakbean jong kimender ke badan hajan parking lot jong Kapoltan Bazar hakantonmen hakaba kalalap ya kimender ke basa hakene ke jaka bat ke babon hinaki kidai ki bomdon ni ki kot kisla bat asyamru bakala kalalong kum kaketem jong ka jingdi ya udrox ukenja bat kiwe de ki jingdi penbuan. Hagamit jong ka arpu pratrik menaitung arhajar arpusan habagi dikot kaki SU kila penlong ya kejing kenra ya kini kejaka kebedan hajan kesnong mau ba banong sopho apa mau pram kalalap ya kibriu ke benabari ke belasa abia nya kini kejaka bat kim ladan setia kini kudu kikot kisla ki babiang kum ki epic bat kiwe lalu kejing jabo ba kejing semai utung jong kini kejaka kaki SU kalalap ru bah kini yeng ki belasusna bat sop daki sendok kot bat plywood lasyam bakladon ru kinong kayi yu drugs kunja bagi jing di penbuat kaki SU kalalap bakladon kumbasan pongut ki basyong bat sabean hakene kejaka bat kumta kalap alum kitiar kitar bat be no iki ngane kejaka ki begentup kinong kayi drugs no kayi kunja kinong belabean ki bomdon ki kot kisla bat kilapen prano iki ni kejaka sa belas nabean kaki SU kalapen pauru ba kejing telot ba kejing bomdon kaan ke babiang ban kanglat ya ki poiwer kan bo jeng ma ya kejat bendrut pat namar ye layo bandrung la luat klem dadan kinong pet nong jingo kaki SU keladawan ke sarkar ba kadai ban kelet bendrio no shwa ba kapor kan dir ba dawa ba ban pentri kam no ek line permit ban ya dai kejat bendrio na kejing sat telap haki poiwer kaki SU kalapen pauru ya kejing lengo ba kum no hapdeng yo kini ki mender ki yo ban sabean bat ki bor kaan kimi EAA bat kini ki mender ri kalapen kelaru kini kejaka kum ka ketem ban kayu drugs bat ki wei ki jingdi penbuat Gakasi Students Union KSU Upper Shillong Bat Laban Circle hakasi palai jong katayo kalalet kang kerdap yakikat tu kat ni kijing tay kibalate bian hamahadev kola bat kaladawa na kibuah sarkar pakideban kendang no mardori kibrio kibasa bian hakatai kejaka. Kinoilam bagi dekat Kakasi Students Union kilalit benjurip kena kajaka bat haba kila syam kladon kijing shna kijing tay kibabian hapo kamahadev kola kepada kajaka maneblay. Kinoilam ke KSU kila penpau bakim don ya kanu kijing persya jong kijing don jong ne temple ne kajaka mania. Ndrai ke ek beksung persya bha kadai halor kijing don jong kijing tay bo pher po kapalau jong ne kajaka mania bagadir kijing ne persya nomor bakatanat forest kala jing betang manchna ke temple om manchna pat ikibe kijing tay. Ki dekat ke KSU kilayok ban prano ki kat tu kene kijing tay giblatay bian ndrai lapan sange no yaki banya chakmat da kijingwan poi gibor pulet kibala khanglat ki dekat ke KSU ban penpra kini kijing tay unailam ke KSU Ruben Najar ulong bakaseng keladak ban shimkya hagisnam arhajar arpulai bat kibor gibedi kmi bat kilayok kijing kular ban IT ka kai pot apolai benai ndrai keladan pat kijing beteng ban tay kijing tay bo pher kene kejaka
Uladawa ni bor sarkar bagi ban pemlong ya kejing kenra bat ban kang marro de kejing tai kebla shushna bean bat ban kendang ya kiriu shimet kibasa bean ya kene kejaka klam dadon ya kino kikot kisla kibabiang. Kendo yung PCF ada apply nak faham manda ASEAN bu kalau baka ada inspection ke report marketing ini jadi kita to hal ka bala ay ban yam ritang balsna commander ko hindi ban ini kata dengan itu bahang depan permission ini ban balsna itu kata yang mani kalau ekspor itu minta untuk ini aja section dari construction ada budaya besar itu itu section jadi in the meantime nah kalau ada solution seperti dan orang yang ada kayak ini ada solution labung multiplication ada minister level pun ada nah kalau ada solution ini ada dari inspection tuh mereka ini juga ini pada inspection kemudian came here today to inspect this area. This is not a new issue, but this has been a pending issue. The union in the year 2023 has come and inspect this area based on the documents that our RTI findings that we have found out that this area in the year 1929 a lease has been given by the forest department to such person to construct a mandir. We have no objection towards the construction of mandir, but as per the agreement that is available with us, the permission that has been granted was only for construction of mandir, but not for any other houses. But as we see now, there are around 30 houses. There are also hotels and ashrams which has been constructed, and these are all illegals because as per the agreement, there's no such agreement on that regard. So in the year 2023, we had a joint inspection from the forest department, from the district administration, and the members of the Khasi Students Union, and we have inspected these areas, and we have put all our petition towards them, to them, and they said that they will have a report within 3 months. Now from 2023 it has been 2025. At that point of time also there were many illegal houses that have been constructed along the ways, and then we have demolished all those. But now what we have seen is that after 2 years we have seen another construction, and these are all RCC building constructions. So from the district administration and the forest department, they have not paid any heed to our petition, and neither they have submitted any report to us regarding the status of this area. So today we came here to inspect this area again, and as a mark of our protest, we have shut down all these illegal construction, these illegal houses which has been constructed newly, and this is just a start. We will not stop here. We want that all these people who are staying here illegally must be evicted by the government, and no shelter must be given out here, because this area does not fall under any jurisdiction from both the Dorbar of Loston and the Pushilong Dorbar also. They are not claiming this area. So how can people from these areas apply for EPIC card, Russian card, when there is no legitimate authority to verify them, whether they are genuine citizens of Meghalaya or not? How can they avail benefits like Russian card and everything when they are staying illegally? We have had a talk with the Dorbarshong of Loston, said that perhaps maybe they by themselves they go to the DC office and they apply for EPIC, and there are some people who already have the EPIC who support them in that manner, and that's how they are able to avail their EPIC cards. So we will also put a strong objection to such kind of practices to the DCs, but as of now we would like to send a strong message to the government of Meghalaya. We have seen various ministers have given their statement stating that there is no influx, but as you see, this is the area of influx. So we urge the district administration to take appropriate action, or else we will take necessary action. Okay. That's what we have already asked the government. How many people are staying here illegally? As per our records and as per our data, there are around 30 to 40 houses, which include around 120 to 150 people staying here illegally. But
we cannot, because we are not an official body, so we cannot verify that. It is the authorities who will verify all that. And how they get all these documents also is for them to verify all that. Kinongrap nakaleng kibenta jong ke Jala Meghalaya hapok kalama jong ke Hill Farmers Union HFU hakasihat majai jong ke tayo kilalet banyak kendu ya ke menteri karap karyang ke kong Amperin Lingdo hakaba kila ur lanam ya ke jing ka ba kinongrap kimat baros kata kabalakta ya ke kamai jakpo jongki. Haga arp kundai terik unaitung arhajar arpusan nakalyang kinongrap kilawan ha secretariat banyak kendu ke menteri ketenat karap karyang i Dr. Amperin Lingdo. Ban pensngo gijing bekimat hadian begilamat gijing hirdor palat kimarrep mentala arbenai. Yakin ongrep dalam kemat ke genhun jong Hills Farmers Union ke belawan rengkat bat kijor bat kisok benai sngob hai ke menteri. Então kami ada pulir ho. Kemudian bidara forum tetap mereka yang kami sambal. Kan Melayu ayo napon. What is the law now also for that? I Dr. Amperin Lingdo ilalet caka-caka bagi ap kinongrap State Central Library banyak keran berkinongrap. Halor ki babun gijing bagi mat ha kabai lakular ro bakatanat kan session kia halor gijing jengki. Habakran gilat patai kubor Dr. Amperin Lingdo liato beginongrap gilawan banpen snow halor ka Market Intervention Scheme. Kibran ki kendon kiba banyo kejela. Badakani kejing yalang Dr. Amperin Lingdo ila jengumut iginongrap bala gimat ikejeng shop nagi bor kamariang. Kide banpen tip syaga Deputy Commissioner kenang banyo banle kebadan kam. Nalor kania Dr. Amperin Lingdo ila jengumut iginongrap bagi de banslor banchim ka Crop Insurance Scheme na kabanta gijing tung jongki. Kenang banlat nakum kini gijing Da ka bakubor ro bagadan gejing telot ketenat ban pensapriang ya gejing tip log ne skim bar ila kular ban session kia halog ne benta haga bai loong basyan an sepenlong ya ga farmer block gala ban penlong gejing kendo lang bagi nongrap bagi block boper ili thoru bagi nongrap kilo ot alor gejing bomdon ni kecaka puta haga bakil ha pencu shimwai ne benta ban rap bad alor kani 4 don haga crop insurance scheme doi loong ban sakot ban keren kerki alor kani kakam ya kejing yalang bat ki bank rengkat bagi officer ketenat banla benerap ikinongrap ila keren ru halor ki babon kilat kibam ka sarkar ka ajing yarap kom ka focus scheme bat ki bai kementeri keleto bala batha ikinongrap bagi nawan apply no ru bagi yo ya ki yo delang halagi jong ki shnong boper banalor kene ila ong ru ba ketenat karap karyang kalekentu ikinongrap kenit bot den bat ke executive committee jong ka KHADC halor ki an ot kiloi ki marrep da ku bakadau bakam don ching ye balet senran lang banyo banekran halor kene kejing nadu usnem arajar arpuai arajar arpuar dang dontang arteli kini ki jela ki bala apply ya kini ka Market Intervention Scheme bat ki yo kata kadika ka Kashmir bat kawai kadika Arunachal Pradesh te dai namar kata kadau te long ka jingyo i joga sarkar ka long ba ka Market Intervention Scheme kanumla than ban ai ya ka quick answer lani kata ka jubab ka bakloi na ka benta ka ne ka jingye ka bong nongrap u ya kendo ka baar kadai ha ka bedai bat kini kinongrap ki ba jushim loan na bank ki ba shim da ka KCC loan ya nakaliang ka jong minister ila ong ba in aipor ya ki officer ki jong i bandum ya ka data shibanai na kabenta bangin yo pede bangin yo bani syong bani perkhat biang da balada don kam bati officer jeng iru inyo bani syong bani perkhat na kabenta ban pej hadu kanu kadon kam ya ni ka funds na kabenta lesi ba i minister bat ka department jeng i kila ban wave off ya kan loan ka bagi nongrap kicim na ka CCC loan lani ban yarap siteng lani kumnu kin sale kata ka syong hakarai jeng ka sarkar tendring iso tenat pede kan ka long kadika ba aimin sim ya kinongrap kidungi ki badon apreng ka loan te kabalai kadai haka lord juga jimat kilo nakaliang ka minister yang ba ikwa ban sutu ya ka jingat lenti jong ka KJDC te kumta ila ailat yang ni kum ka Hills Farmers Union ban shim ka appointment na u CM KJDC
But hadin nang ta balayo ko appointment ilong ready ban lang ban ni sa KCDC nakabenta ban suthu hadu hangno lapoi ke jingya linti jong kanika jong kini rules kiba la frame nakabenta kanika market act ke KCDC tikidan sekiwi ki matru hendrei nakaliang ka jong minister ila kranchai bakani ka subject ka bahe ka bayar nginumla ban ajuba menta hendrei nginang ye trei bat kinong yalam jo hel somai mian inang ye trei rengkat bat officer nakabenta bangila ban wanra pade ya ka jubab nakabenta ki jing ka bikinong rap ya kendo mdei tang menta lasem snem hawi snem banwan ba komta terter kenang ba kani ka jing jung kinong rap kinum ya kendo shu menta hendrei nakaliang jaga sarkar kalong ka bakloi da ka bakaong ba lada kinong rap kidon ka jaka ka bapeni marap ka bobon ban lada kidon kam ki processing unit tani kidon kam ya ki jaka stok nakabenta ki jorjung kinong rap kin ai da application ban nakaliang jaga sarkar ki lada don lupa ya kanika scheme bat kila kin sapa ban kami ban jengok ikut besar bat hadian bakila dep ban kami ban jengok kin sa ai ya kini ki collection center nak beta kinong rap bat kumjur ki processing unit lada don kam nak beta ka jengdon kam kinong rap te ngismo ban ai kublai ya ka department jong ka agriculture kamtam ya minister ba ila simpia bat ila sngau lasngap ya kini ka jengwan ut ka jongi ban ninyet kam ban nakaliang ka hil sama ilian ngilong very clear nginya tre rengkat baka department berkumju baka sarkar nakabenta bang nang la susu ban yarap ya kinong rap habaji akum kini kijing kalong kumni improve ya ka insurance coverage. Number 2, ladadon ki farmers ki balasim da kataka loan against an insurance. Ted la ne am ban waiver ya katukat ni ka amount. Nganum la balaan coba piti lempat yo ya ka respond ke panungot idon patno katakalun kan don ngampir dalawan poy kita gipegal singi tingin tiala an manusyang kanikren tinangoong yeti letting hapan penitay ru yeti pamaglajong namar the officers management shy muli saw don yaw security jela regi bridge ipat yet hung sibun to muli letting hapan batay no iki pamas sama pisya to kung kaujurway mapis to kung kaujur mapisong tingin siya poy ba kumni namar ba ka demand ka duna ka supply ka bon ka supply ka bon tingi hapan niya siyang wanya perkan ngambong baka di ka santar baka katang ba ngin persyang sanu kan poy ngamla o mga sinen abdan da ka kamati ka bala siya yung ganyan ngin up siya yung kakidaka kita kitingkit yung kipamit patwin sa yale yung nakagagkapan da ke jing thmu ban sung thu ya ke jing ka ba ma de ki nong rap bat ki nong thi de ki jur ki chem ha ka sing tho de jong ka tayo ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC ha po ka jing alam chief executive member uba shembor lang renja kala le jurep ya ka yo de lang banyak kendo bat banyak kren mar khmat bat ki nong rap halo ke jing shaot kilo ki mar rap jong ki Komisi peta ba sung thu ka jing ji ki nong rap bat ji ki nong thi jur hayo hakashitrak unailar arhajar arpusan ka executive committee ka KHDC ka hiar hayo delang nakbenta menekran ikjingya kinong rep kinong thiet hakabedai bagjing shot kilo gi marrep iba mi na Khasi habakran gila patai kubor uba shempor lang renja chief executive member ka KHDC ulong bagjing wana Khasi kalong hadian gijing pinsno jinong rep gijing ka mi ru kaman hakabedai bat ka district council kumta gilawan hiar hayo delang ban skutu gajing jaginong thiet bat kinong rep chief executive member ulieto bahai kisni banwan ke executive committee kan sakot gajing yalang bat kiseng nong rep ban skutu kham bahai ke ai ka ba kimat hakabedi gijing bat kumju gijing ang not gijongki habekran berba powel soklet ulieto bahai gajing le jurep ka council kalap shibon gijing bat labru gijing 8 kilo hayo kadai na gijing skutu jingmot lang jaginong rep bat kinong thiet jor Nrai kadonru gajing syam kabu halor kani. Kumta ke executive committee shen kan sesong da gajing yalang benekran halor kani gamat. Nalor kani ke executive committee kalalap ru ba uphan Khasi ki 8 kilo kad ba uphan da kharpat kimchem la 8 kilo. Balabu gajing lengo ke executive committee. Uba powel soklat ulong ba ke executive committee kamla ban kular ban penduk pendam no gajing 8 kilo. Amar kadang gajing ke bana kaliang ginong thiet joru kila pensno kumta kin sa syong benekran halor kani
Halor kejim Penteri Kamno ya Kakhasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act Arhajar Arpuway. Kabaliok jumunjur nulat kejelah hak arplay trik naitung Arhajar Arpulai. Kenekaan kelong banweng ya kejiknya kinong rep kam tam hak bedai berjing syawat kilo. Bad ubak puel soklat ulong banla ban Penteri Kamno ya kaan ban ot kilo kasyong hak sorkar jela ban ajing betha ya ki kendon ki ba ke executive committee kebarim kalapha syaka. Yang orang baik pada kilo, nampak kita tak itu, tak di kilo nama kerja itu. Nang bakal ya. Banyak sedikit sekarang hiro ni alang kita. Marut tahu te ka kejungwan jungi hakane ka step hadin bangi lai i kento hakala patai kobor ya ka jungi juki ngrep apa kira di kenduk jaka sepadela bakal ami ru katuk ani kamat ka ba dei ru maka disrosel ke jungi telain jungi hakane ka step ya pebit lang ne ka jangi niam bar katuk kan ki MDC na yo banwan jungo ban sotko kejungwan jungi hani om man yu bangin sotko ya ka dau terai ya ka ka ba kinong rep ki penpau ban sotko ban kenduk ni kinong dia hakane ka jaka dan yang kalian jungi wan hanget tan man ta itahi banyak sotho lang ya ke mar bahag ni kejat sengi ya kalian ga yang lagi juga aku bopet ka yo hat na thakhat ya meeting ya ka seng nong rap ban sotho kham bah chu chu ka baki ki angnot na ka benda ban pen bahai ka baki ki kwa tadi ka timbai lu baki nong yo ni nglia keren lu ya ki nong rap ki bandi ki jor ki jongki bat kum jor ki nong thiet kaban kong kalap bangilap kalong bah ka dia bat ki jor mo kum sao bat kubi kadani kita ka jingot kilo ba kata ka jingot kilo hau sao bat kubi ka de ba kadadon ka mutual understanding de kadadon ka jet foto jumut apa ki nong rap bat ki nong thiet ki kita ka jing foto jumut kalong ba sao bat kubi ki di jor ki ba na ban pot kloy te haba ki nong rap ki wan hang de ki sayo tu jor ki thau ka kilo kamot ki thau shoy ka kriak ka jogi ka kilo so de kata yau jor pat yau sao bat yau kubi ki pesong dor kat kum gejing long jo umat kan ada de sao don ba khampot khandiat mulmala ki 8 kilo kat kum kata ka jing pendek ke joki yau kubi ru kalau kum jo himta namar bau de umar balaban pur kloy hak jing sudi umut jang ki nong di ba ki nong thiet 8 kilo kat kum ka jing don je kita ki labnong dok ki ba kham sniu ki mal kadang-kadang ka bang isyam ka e ka bagi isyam ni ka mati kemau ka don ka jing sudi umut ya ki pat ki mar ko kajar kum kajar ma kajing 8 kilo kalong nengkong ya kakriak mo ya kakriak dan ki baket sispa kilo dan ki baket sispa 40 kilo kat magajen kakriak ke jongki hadim la dapat 8 kilo ya kakriak pat kadon kajing 8 ru saya ujur kemot yo kajar tinggal ya keli bah balai pat hadim la dapat 8 kilo ya kakriak balai don kampat bat 8 saya ujur kai ke bana kilo krong khit ki ongkum ne mo nak ma kene kai ba kinong khit ki ong ba ni thiet na kinong rap sebut 100 kilo tilam samte taubek 100 kilo na kile di na kilian juki pat gidi hutia kamu kidi si kilo ar kilo lai kilo kum ta terken te man la ka kilo baki di au no kidi si kilo menta haman baki di menta kamla ban long baki chudi uchibiang bek tek tu jor undon bek tek si kilo ula ban tam mo 100 gram na si 10 gram te kat mana poi kita ka 100 kilo kamu buat ula dunano teng tu na 100 kata di ke ong kinong thiet gain kena kilang joki nong rap ruki penpau ya katahi kadon kata kajing sutu di mana joki tendrai kidon ki por pat ki ba hapre hne yone kidon ki beri ki ba sutu ba kidon ru ki ba sem kabu ngila ban sutu hne kinong rap ba kinong khiet ki ba bha kajing long ki ba sutu ya ka ka sonjong nong rap ki adon ita ji ya pendek para joki nene kidon pat ki ba sem kabu te ki bambot ki lada dei ban on nakachi 10 kilo ad 10 kilo ki ad 10 kilo ada umar ubah seniru ad 10 kilo kata kadi ke ba kena kilang jongki nongrap bagi nak jong ni ti halo kini kejing snow gejonggi ke bala ong usia mentan nak kalian gejonggi kin sa 1k seng jongki nongrap tendai ke ke ba ngima ban si ong ba angin pendu no ya kejing 8 kilo kamla ban long kata mau kemungkin pendu 8 kilo ba kasang kakiate don umar ubah basniro atau apa kejing dia kejongki nak kalian juga kansel gijing ni saya syong perkat bah boh ni saya syong perkat bah kini ka kam nginda le bini abham de mangin sia simrai kirki dan kibu ong bak adon kata ka aja ke sebanum siap 8 kilo tu andai bagi wan hang ni pat ni sotu ya kajing bat ka jongkin nong khit ka jok por bat njuru jok nong rap ki kemajulong hiya ki yo ki hat ke jongi haki yo ki hat ke jongi la kalong hason en kandong ka badon kap kalong gajin sotu jumut mo gajin sotu jumut apa yang unong di bat unong thiet
Nada kata kelab dan di setuju mana perjoki kan memang syuk guna-guna kejeng dan mereka ke wipat ka bangilap akan dikasih bang yang dia kelong ba kini kinong thiet ang dia kiong hakapor ba umdan upan kasih ni thiet pan na udhar pat udhar sya banat kilo yang kata sya hap thiet da wong san phau bai dia kata ngi sa kembong siam ngi sia syong na kalyang jengi ka dese konsil ngi sia pej yin wat kata balik kalong kentamo matam ngisukan lumlum man dibat kini ngim sotu bha kadini em kata ngi sawat nya kata ni kalyang ngi sia syong ben dia pakat bha te ke ka bangin pej yin le ya ke ba tamo kam da pej silak mat yinoru ngin pej lang ya u nongrap du ke kopor ya kinong khayi du ke kopor ba kidi ki jongi mo ken ya em lang ken ya be lang nam ta ka digati kayo ka hati ngadi na ka dia be lang digati jongi kan mdon ko du ka jin le silak mat da ka liang jongki nong di kinong khidu ndai ngi ko ai dak jongi mat pe ni wan ni amman penwet yinoru amman ya sya yinoru ndai man pe mana ka ju kinong rap ba kinong khidu ke kopor ken ya em lang kan tadi kata ka man Kasang samla ling yong pelun hakala asing ublay jong katayo kalalet ban pensange ya kejing sina pandal jong kayatra organizing committee hamadan panyo la neng klem dayo jingbit nakashnong ne nakahima ling yong haba kasang samla ling yong pelun kali i kejing yeng jong pandal hamadan panyo la neng kabalalit ban toket bat syambe ya ka pandal lashna di kinong peniat ya yatra kibatmu baniyat pilgrim syaka kram mau jumbuj mau senram haba kasang samla kala kli benya kala syam begini ginong shnai ka pandal kim shim lay ojing bet na kasnong barwat na kahima kumta kala penlong ya kasang samla ban pha pensangen oswa ki kam ki jam ban ya chkmat ban shnai kene ka pandal la kene ka madan ginong penya jok yatra kala dapan ka jing bet ka jing tho na kasnong bat kahima hendrai hadu kene ka sngi kim shim yo satyai ka no ka jubab da ka jing tho hendrai kala kam kala yo ka jing bet bal ai ka ktian urang ba shnong Kidong alam kaseng samla kelapan pau bakit persya ai kejing ya yatra jongki ndrai ka bagi persya kalong bagi lawan bansna ya ka pandal klem di ojeng bet ne klem daya ka lenti ka badai ban supen kan mau kayeng syari Meghalaya High Court kelapan mi ko hukum ka khat arteri kunai tung ha ka bakal ajeng bet ban penlong ya kejing ya yatra syaka kram mau jembun apo kejing kmi jigi bor penyak distrik bat kalau hukum bagi mdai satya bande kanu kuno ko puja na kejing le aniam apo ka kram mau jembun Bakim dairu bandra kinu kinu kitiar na kebentak ni kejing temu ndrai ansya kinong ya yatra bakin susenret dak ha mau shivling ubadan hapo ka kram mau jumbun kejing wan penhap si penhap yu kata ting ya hang persangkli ang obadan du khar sudah ang tol ada be khar sudah teto ni swan mi step no kata mi tingin wan sundla ya bon ki member ki latia ladon channel ma te kam ya hapsu te ni tan step sin sejan hingi wano tum kila tre ki tre arsa kunta mat ki tre ndawan ko hne kanda bije kanda siteng kan gadara kala long gumni gumbalong ni kli nakamata ka gani ki ang ba namta ga jingya jatra kibre kumla jatra spo mosndra te ni pani kala bulesen ki biang lut borok kidan khat nyawut arngut ki karo ki bere jitra jala te citat ki dan kam hiru ya ya kata hiru san ma te khatsan ngut ki bedai ki barjalan asram no lapsu banda shek detail kita la subet be buka bakila bla isu hi deka government te nipet kabiang tingi pan uk anusi naki ngam playo kanusi ba tre ya kan ya yang up bang in the phone ang bla ai anusi te tang ta hi ti ki phone yang ba up nginda ai ya insasen ting up si kentar sen ar kentar sen lai kentar sen sau kentar sen hadu lai biji sau biji jan mi ru jo te hak pedeng kata kapor phone nu rong ba snong bo de pet ya ni ka pula neng ni nde bo pet ya ni beran de bo pet ya ka snong te haba phone mu hajaka bu kren ta kentien kumno ban discuss ban bha ban bad utim utla pan ini ba balai mil start simdan balai mil tuklar start simdan te kata kapen sayong ini balai nurung basong ulong dah kan gadur nomor bakane kamadan kabang nitep ni kadi kajing pet jingkmi jong kahima kamdai kajing pet jingkmi jong taurong basnong urung basnong unumla banayo nasi yang ni nelarin ngan keren beda kabesit basabu nurung basnong latang sanar rundon unan tuklar yu ya kandau kesiap jong kahima ngam sispa ngapun tikina bau nurung basnong latang sanar rundon ladau don ru utak ada basliaka temporary menang ka permanen gamdai te uang pen bajing ba mi no namadan buat let
waktu kelar ni kam te nakal yang jungi te nomor uklam phone nak mobile junga te phone dah hoi pat uspa te kabepen sayang susu yang hal pelengok kalong ba haba utip pengidan mi ginong yalam te balai ket jing show de pun derek ini ginong yalam balai unda pun pateng si bai pat haba hadian pat udan nomor undang bo udan nomor puru ngamnget nomor ba ufon ni dah hadian pat lamit ni kum Malaysia ufon te ngadang sum ngamit betul te kam gede kata ni hapat men persa nakal yang sungi hingin persa ikino ya jatra yang percaya kijing ya jungki nomor ngiburam ya ka rajung haikut buram ngiburam ya kata ndrei kijing percaya jungi kalang bet directly ya kasnong ya gihma balai ki ajing bet ban wan sa ahne klem ki kot ksla ki biang bat klem bikin suan le dan buar hi kibri benabar ni hang no nuru kabama belong mental ada one tong way bro one ratang dei tense wan yang te alis kasnong kayu ke bendan terus ke jingkali ne ke mano na halor kanu ke benta re hangni le unorong basong combat directly te banga ay no si banga re dapan pada hadu kat kan ke kanta minit mentaru ngimpat yo yang takut musi kata kadon ngila ban trais niyo ging iba kadon ke yes nda na kata baik ni nakalang kasang samlahi nimla ban pediang brio ki banabar kinwan ban syong ban sa ban buhay senong ni na ban samiet ban suwan klem kanu kalenti ke bagi dai ban ya kin suwan jom hina jorong ke suwan thom hida ke buat nginamla ban pediang nomor belai keren kita nomor mene hingga dang yok pasang kep ba ini kisnong ke harjan ke balong bet spak kumne te ado abe tang bikin dia ka hini matan kumyo kata dak jingkli bo heba ndrei kini kibre pat ke banabar ke banandu no perthai kin wan song wan sa hini kiyo kamdai kinong kanti jong torong ba snong jong ni kane ke jika kamdai ru kinong kanti jong do bat ni dak besar ni da wang do bayu me on masnong de ban thai sokos notis nokan hi teru udah ban le dak udah ban weng no sisundan hiru ndai su ban yo bala do ang bo un pan mak ru ndai hiru ban mak kum kini ki jat bendio marun belai le sela da aila dia kum kini kin seditak ya kendo besiap jong ka sini kindi ndang la dap di kumpir ban jungmut su tebat skawairu kajing persya kajong ni kajing kendek ya kajong kalong ba nyui ba kamasundram kamat jinge lang ba kini tengim kwa ba ka himalung yong lang ba ini ejeka jong ka hima kanya don kis bat kita gibre ke banabar syadu sukut manoban bakli kajing lot kajing sap manoban ju tek lada ngimla apat bandan kajing lot sap par sai kinju ai maki te kata teng hab snam te haswa ban dia kajing snam kumut ngim kwa ya ka bukum kata kum ki samla ka badon ke jingkit kli nam mata ka dong kata nam ta ki khon ki hajar jong ka hima hi nginamla ban ailat nginamla ban supet ka ninya bet shikmat ban khang persya be jagni kat ba pimpat ban biang ya ki kot kisla kat ban pat syai bat ulung do jong ki hima lada ulung do uai ulung do udon ka hok ma ya kata nginamla ban tikti ulung do udon ka hok tangan re ube ban syai pat ka germen ka de ban biang ka jingtho ka de ban biang mendai menong bau la aidu neula didu andre lodos ong ban sungsa tang sisngin arsngi kata ngin hapet nagalang seng ngin song besar la kalong niam bing priang ne kede ngin hapet ban besar ya kata ngin sebesar Hashwa bengin kimi ke kubor badang sa ina pai biang shwa shipor sakeni kiching penbana
Habang inya beteng biang ya ke kubor ke jongi ingin penken mau sasyasin ya kimat bukong san jong ketayu. Kelam keseng Kongres, mino uba arvi lindo ban penyeso syak NPP. Kesorkar MDA kalau tok ikipat ba halo ke resolution dawa ILP kena Dr. Mukul Sangma. Ke MRSSA kalau biang bantek lakam ya ke jingwan rung kibrio syopok Meghalaya ong uba ALHEC. Kejing ter ulap ba kalak bandrong ya udoyong basau hajar metric ton ong uba kermen syulla. Daka range bom unong tu ya unong apa hara hamaulai umsing mau kontrol. Penpra ke KSU ya ke Jakarta bean kimenderi lap balapan kela syakatem kayu drugs. Bat play ukonrat ke sangma ya ke karkhana sanjri ke banengkong ha Meghalaya. Menteri Kesorkar Jela uba polling do ubalong ru unong aiktin Kesorkar MDA ula pentip ba Kesorkar Jela kan let ban ajing arab shipau hajar tengka ya iwei pe iwei inong dia madan ke bela mi no na khandailat ban let shong di jing dia no menta hamuda parking lot ka balapan kre da Kesorkar Jela. Menteri Kesorkar Jela ubalong ru unong aiktin Kesorkar MDA tu uba polling do. Ulito bah kesantrik unailar arajar arpusan usembut menteri rang bah kejela ubedai kemir ketrap penroisor bah senyau balang dhar baru bah poleng do kinlej bansa mekejing rap pisa kebelong shpo hajar tengkas kinong di madan ki bala kendri ano na kandailat syakamuda parking lot habakran nikilat patai kubor haka arp kundai trik unaitung uba poleng do ulito bagayeng syari Meghalaya High Court kala ai kejingero ya Kesorkar Jela lor kesenjam kelashim haka bede bagi jempun kendria kinong de madan kandailat haka ba ka jingpun kendria klalong ka bayat bet ya renti uba poleng do ulito ru bah kejingelang belalum tu sembut menteri rang ba uba senyau balang dhar ba kejingdon lang uba poleng do rengkat bagi officer ke Shillong Municipal Board la syem megarai ban shnai kat santli ki jakalet bar gi benta basyapo jong muda parking lot bat ban penbiang ya ke banolor kane la syem ru ikarai ban ai degi pas kali gi breu ki basa akan jaka bat kini ki pas ki daitang ya ki basa akan jaka ki buan mencong dukan akan jaka bat kane ka pas kan long kawe ni ka pas na ke benta kawe ke yeng uba poleng do ulong shosho bana kebenta kinong ya kejat nado nyo bejemen step ado kendai bejemen miet man kasngi kan dan gejing ya kikali satang dadan gejing ca kebakar ki kum ki bapang lanie ka jing pulo ding bat rai ru ban beteng ban wengi kinong di madan kum nalat khra banajan ke civil hospital DEP lor ke jing penkendria nongsham nong di madan kaba misu keban bah kalong bah ke ying kasiri jong ka Meghalaya kala ai ya ka jingiro ya ka association ya ka rukom kaba Kesorkar kala pendap ban penkendria ya ki nong di madan kaba layat bet ya renti bat kaba menta kilayo lakadong ke vending zone apo jong ke building jong ke muda di nalor kiri bala de patai Rashid kata mendarasni sambut menteri Ramba in charge ke kam penrai sor masnya balandar ha kejinglan ke bangala dan lang ringkat ki officers jong ke Shillong Municipal Board gilarai ru ba minyak syakmat banang penbet penbian ya ki facilities na benda ki niki vendors kini nong di madan kawai na kita kalong ban penbian ki jaka le chabar ki washroom kat santli ha ke benda basyapo basement jong ketika muda parking lot kebaar kalong ba ingin penbiang ru ya ke bat hakeju kopor hakasantrik bat benda benar banwan ringkat baru sembut menteri Ramba dan ni dan lang ban sam ya kajing kersan pisah 10,000 iwe nong di madan ketang bat betikna ba kajing kerja joki syagani ga jaka kayo ke batamai
kan ketak pat ya ke kemai ke kecil ke jongki di bat i kemangal pembenang ini airu iki hajar man benai na benda kisan benai benang wan di kebapi i kinong tiet nong pet ru kila let kila jengok kila let tiet na ketika yo batamai bat keparu iki bai ba pergi kersan lang nawar kedai nak benda kejimbit cimbiang lan coba ro dia kejing ini bat ke ndailat kumbang la de benar la de kenal arsnem mensua ngale penjungo ekte kecaka bat ngila omba ngin penlong eka ke pedestrian zone lani ke caka nak benda ki nomiat kejak dia bat ben dikenai ini ngila rai rupa ngin shem ya ke keteng jongki nong shong haketega area but tangki ni ki pas sa ke area ki ban yo deki pas ki ba kerbang na benda jongki denrei nak benda kejing bit jengpiang jongki nong ya kijat man kesni pedeng nyo bujim step haduk dai buji menmit kadom don kejing ya jongki kali like satang happy emergency kijing jaki bakerke kum kecing flooding kum medical emergency di bat kadi ke ru ke banglai pendek kolomba ke ye tang kitu ki ba sa anto mdei ban ong ki pasa cuba na laban lani na walam kra ki badon dukan akhendala kita kinum yo pas di tik tan ta kinong shong ki pasa anto tu ki dia tinalo ketaru ni larai ba kapas ke long bet na benda ke wei ke dekat yen ke wei kapas kita ki yen ki balak benda lai sau lebih kali ndai kan mot bagi ai lai sau lagi pas de lai nanta ni larai ru ba ni ki pun bat ke jingweng no ya ki nong dia badan kan bedeng hakbe dia ki jaka ki balong ki jaka khai dan lagi balong bat jaka khai bat jaka sa'u ya kini nginya chakmat ben beteng ko mahala mkra civil hospital point bat sui Da ke jing sokya hado ke jing sateng ban snaya ke jakasa jung kinong tre jung ke civil hospital Maukerwan ke HYC Southwest Khasi Hills kalawat jing tip lang ba ka right to information RTI bat kala shem ba ke jing snaya ke ne ke jakasa kala shimpor hadu khatlai snem bat hadu mentaru shem lala satya ban sna pendep yaka Namar kejing suki bagi jing saateng ya kejing bentrei jong ke jakasa kinong trei ke tenat kakoi ke kya jong ke civil hospital Maukerwan ke HYC Southwest Khasi Hills lengbau presiden Upens Kem Kharjarin ubri ru nong sat an ha ka arp kunai trek unai tung arajar arpusan nalit ban bo da ka jing pan RTI hakmat u public information officer bade pet ek ne bentar ban pan jing pensyai lor ai ki dau ke bala penlong ya kejing suki bagi jing saateng ha ban pentrei kini ki quarter Open scam Kharjarin uletho bakat kum kejing yo jing tip keseng kelalam bagajing pentrei kini ke jakasa neki quarter ha kini ke hospital Maukerwan kala kenjo mentala palat khat lai snem dek besngusi kelong bahadu menta shem lala ban pendep badu long ru bagajing sange no jiki kontraktor kadai ru kowe ni kidau ke ba penlong men saateng bat suki kini kejing pentrei ndrei shem na tip pat balai beki ban sange no stengpor habakran gilat patai kubor hadian bau niu nong yalam uladep benbo ek RTI ulong bagaseng sebut dien ba shimi kisen jam mak bedai ba kani kam hadien ba kiladep benyo ek jubab na u public information officer lani niu nugiwei bari ban ai kijing tip ki ben kami ya kini benta bedai ba ki kijing duna ka bedai ba civil hospital ka bahan nak ka district ni oh ni alap sibun kijing duna ka bedai makan ka civil hospital ni ko district kabang la ra ru sai minister in charge Dr. Mizel Abdel Haka arsan rejum ta punai Julai te kawai na kijing dina kabang siam ha padang kajing ya kran jumi bat i apring kajing ya budin jumi kalong ba kabakam kongsan kadai kan kajing sateng no juma ka jakasa ani kita ki kwadas namta ki nongtrei ha kabai de kan ka tanap ko ke kya penslam kan ki menta kala long khlais nam kabana du pastang kan kajing trei nangta kacing sange no kontraktor
si tempur pendap ikan ini jing ya kini jakasa kepala bu jing ya si kadai ya kabai dai bat kini nong trai ang ni hapo ka distrik kejungi pan yo iki jakasa ngalayo on mon bu ya ka RTI kabai dai ban pan jing tip halor ki iki dau ki bap long ban pan sateng ya kini jing trai kabai dai kini jakasa nam ta kini nong trai kata khoi ki anek bot distrik kejungi trai hadin bangila ayo ya ka subab napo UPIO nani napo public information officer tengin sa pet ki step nani ki senjam ki bangin sim hagabai de bukan kebentah. Kahenya Trap National Youth Front HNYF hakala sing ublay jong katayo kalala yakendu yo menteri katanat excise ubak kermen shella ban ujor persa ya kedor barsenong pemura halo kijing ai no objection certificate ban pledukan kiat wat lakasnong kala don lupa ya kawe kedukan kiat. Kahenya Trap National Youth Front HNYF hak arpu pratrik baitung arajar arpusan kalalit ujor hu menteri katanat excise ubak kermen shella halor kejing ai no objection certificate kedor barsenong pemura ban plie ya kedukan kiat neka wine store haga neka snong. Habakran ni gelat patai kubor working president ke HNYF Maurang Keneng Circle uba Robert Sotun. Uli itu bagi neka jeng persya kaseng ban INOC kedai namar bagatan keladon lupai ke wine store kebawan ra kejeng bam singan haga snong kata. Ulang bagatan pemura keberan marjan bak senang Maurang Keneng keladon lupa gedukan kiat berkumjuk rugi dan buan tadi gedukan kibade kiat bean. Ula keno bak jingdon gedukan kiat bak kejing de kiat bean kawan ra kejing jawa sengosi bak gibam skau tenat kum kejing do kejing embryo bak kejing ja aksiden kali. Kejing ye syoedat bak kebawan ra aru kejing kata yaki senang kibam marjan. Kawan setua te ko senang pemura kabade kepada bak senang soalan kam kabedai kepada berkesang Maurang Keneng dan nak liang yang HNYF masyarakat kena lote nama hakipur beladab katai kesang tangi katai kawai kebaladon lupa katai ke lapasya menai mentapat katai kesang kat kecing yo sengai bercengi ke INOC haduk lai sauteli lagi INOC te nak liang kesang masyarakat kena lote kecing INOC hakipur bialam kita ki orang buat senang bahin kat nu kini ai kecing hawa tai kita kinong lam senang kibala lai kibala Shanghai hindai hakini kisi bemta balai kita ki orang buat senang pan kiwan ben INOC hadu lai saul ne santeli kita ka INOC kat kecing kecing te ni pesa tu ke lo te kecing ngila le kendo ya ke ya komisioner excise ngila de kendo hadisi ngila de kendo tak keraukin natai ki orang baik bal ada penai kita ke NOC. Tena kaliang cengeng hi di pusat. I ba kecing pip cengi bala yo haswa bengin ayu ketang ila yo cingtip swa baka en nyempat tip ta hadian pat ngi yo cingtip baka NOC kala ya de nimle su. Nadu nang kong tang ketika wei ka balon lupa ngi la prasa. Hinai menta kala don biang. Hinai menta kala don biang kumbasau ka hinai kumenta kala don biang kecing yo cengi kan sapoi biang dan usau santeni Kata kecing dah buat join store atau apa? Kebut cengma pi hakwa bumpat don kawan store betul kecing singan kelek kawan te hakini kising cibam tapan limbat tang ketika wei kat no kecingnya seperti bahasa ki nong dikiat hasnong hau ki beli belak ki labun tak kadau ken min kening yang jo ben ko piat stu sini limbat kecing dom kawan store kat kami kecing syok, kami kecing dan limba kecing dan tang ketika wei kedon kala dat siap sakenu teli mentan don sasau san teli kenu te kenu kecing ya sok ki kuat mai jimbai kenu kecing singa kat dompet don kita nei mentapan nadu bala don kini ki sto kecing ni jem keteng da ini no ki an mempet jo mentang ngidang wat ka ati ai ke wat ka ya kalau kini kita jo NOC kan cũng hiểu trình tự pak kalau kini jingo NOC ngila tip kin ma bat ngila bana basarun seneng badon bagai senong pemera ki nong song senong stay ki thu ingi kiam ban bu ban poi kon sto ne ta ndang ngila yawat bat ngila le chapo DC noi ka long jing sha pat kin ni ta nak liang sui minsta i ba ke men sla ti yang ba lo kene ngan sim khia ki yang mereka
Menteri Rangba Kejela Konrad Kesangma hakala sing ublay jong katayaw ulaple ya ke centrifuge latex manufacturing unit ne ka karkhana Sanjri hakok sin nangsat kabahap apo kasong sak CNRD block bat kane ka karkhana Sanjri kadai ka baningkong hakijala Meghalaya bat kabaar hakathan chate lamingi Ya kani ka karkhana Sanjri la penyat da Sister Rose keblongonong seng jong ka Mandi Pathar Multipurpose Cooperative Society bat labe tengka da ka Meghalaya Basin Management Agency ha ka jinglut ka bakot khat pra point pra klor tengka bat kani ka project kad ajing meto yo kombalai hajar ngot kinong rep dingjri kibren hakaleng kibenta jong kerilong garo ha kani ka jingyalang lawan banishim batalang do menteri ketrat PHE Umar Kuis Marang UMLA Umar Than Sangma Sister Rose, Secretary, Jangane Cooperative Society, Kihe Officer Sarkar, Bat Kiwi-Kiwi. Aba ajing keren Menteri Rangba Ulong, bagani ka karkhana kan long jengker kui karilom garo bat kejelahi berakawai. Nomor kad ajing mentoy ki babon kinong rep dingjeri. Ulong, nado bag Sarkar MDA kalashimti kejing sensyar hagasnam arhajar khatpra kalabo akmat man sengotu kejing jugi nong rep bat banshim kisenjam man kersyan yaki. Kumta kelas dang ki babon ki program kum ka Focus Plus bat ke CM Farm Plus ban ajing mentoy kinong rep. Ulong bagi company iki dingjeri lamat iki jing namar kejing syak nyot na kinong kayi gibuan nabar. Kumta kani ka karkhana kan penkelano ekani bat kan ajing mentoy kinong rep ki badan bentah ka company dingjeri. Konrad Kongkal Sangma ula kentu ya bro kinong rep iki dingjeri bakin net bandi ki jeri syakani ka karkhana kaman ai kedor ke babyang bha bat ban om penlut yala kapor. Agani kejing yalang Konrad Kongkal Sangma ula boru yu mau nong rem bantai ya ka fruit dehydration unit ke benengkong ka jela ka jinglut ka bakot arpulai klor tengka ya ka bantai pendap hau nai wieng jong senam manwan barkani ka project kad ajing mento ya palatsan hajar ngut kinong rep in East Garo Hills and as you can see behind me we are here to lay the foundation for the fruit dehydration unit. This is almost a 23 crore unit that will be set up in the next 15 months. And based on this, fruits like pineapple, banana, oranges, jackfruit and other products will be dehydrated and will be packaged to be then exported also and sold all over the country. The advantage of this, of course, is that the fruits which would have normally gone to waste will now be processed and the farmers will get a lot of benefit out of this. And this is of course one of the first of its kind in the entire state. And we expect anything between 10,000 to about 15,000 farmers to be benefited directly because of this project. And a turnover of approximately in the initial stages about 10 crores but ultimately about 15 to 20 crores in terms of turnover will be there in terms of the production of this particular unit. And again, this is one of the steps being taken by our government to ensure that we are able to increase the farmers' income by adding value and having food processing in this entire process. So this is a very big step, and we expect that the production of this particular plant, the completion and production of this plant should be ready by next year 2026 before Christmas. So before the next pineapple season in 2026 in the winter, we hope that this particular plant will be completed by then. Da kijing thmu banyale bante lakam ya kijing pinjabo kinong wanjung akai hakijaka kibadon hakathain sora hakasi ublei jung katayo ka baladam ki khon ki hajar ka hima sora kilale ya pahara hakalang kijaka jung akai nadu maukudok sadu sora ban pintre kam ya ka hukum jung ka hima sora tourism committee ban pinne ya kijing khu jing suba hakate kathan
Hadian bagi hima seorang tourism committee kalashim kia ke jing sya penjebo ki jaka jung okai ba shilenter surok no mau krok shido sora da ke jing berat pathar ki nang wan kai ke jebo jaban kumjo ban berat ki jaklia ki jaka ka bagi penlong ye ki jing bam khana kumta ke hima ban tela kam ye kane kala penmi kum ha ka ba kelbo ki kendon ba kaptiang sobha ki nang wan kai ni ki nang jung okai perthai sya sora ndre kala mana ting e padiki bagam dai ban berat pathar ki jaklia ni ki jebo jaban ye kaleng ki jaka kita kau jong hima na duk samla duk girang ba kila let meniat pahara hakeleng kijaka jong akai ba kila khang persya ya kejingi syat detiu hurut surok menia bam khana ni menia syong dikya kene ka khenhon kala kran ba pensul thu sya pagi kendon jing mana jong hima ya kinong wan kai bikin buram mi kamariang ba bandong ki pada khoj bat ban kian na kejing berat pathar ki jabo jaban kala pathar kinong wan kai bikin ra ki pla bikin thep ki jabo jaban kaba kila penmi na kejing wan da sobha nang bakin yok ban ra lang no bat ki bat bakin berat iki ha jaga berat nyot tenang ban pene ya ke jengko jing suba From now on, okay. There is some arrangement. So then if you take that, also then you can take some down from there. Great. Okay. You can do shooting, but even the water bottles. There are some mountains. ngiwan kum ki volunteer nakaliang ka hima sora kumbang lai i ka tu ka order jong ka hima sora mata ya ka jing parking bat jing khang no ki ba mata ki ban shat batio haki surok ni hakita ki jaka ki bom dei ban kum haki wa kum haki ki jaka kum ki park ni kita ki bom balas parking ban shat batio te nakaliang jong i sama kalong ba ingin ngap ban yad ni haban pet ya katuk ni ki jakamo ya bagi don kini ki turis de long de ban chim ki ki de ni kentur unju ya ki we khna samla ki ba de jong kishnong ha ka hima sora bat kumju ru mata ki we jaka kalong ka nuksai phi mableng ni nang sedang ya ni mata but nang ni ka de jing sedang de kumju ru long banginang parking shu ni smart bat long in ajing mot shu kum ya ka hima la ni kishnong ki thau ba kin buk atuk ni ki jaka ki ba bagi turis kita ban ibam khana la ni bakin la ba set ban tiu la ni kita ban hakita ki jaka ki bagda ka himala ni ka shtong ka thak la bu kalong ka chi kai ni menta yaki wei ki banabar ba kumju ru kini ki turis kumju te long kalong e ka pabhan ma ble kalong ka jing khoi ki e ka wei budang kam te long kumaka kadika si jungi kanika jaka jungi kalong internet ha tenra dang yo no ding i kum kini ki jabo kantam ka puar ka ba mentak puar ba kini ki klang dan jengam ndai dang inu i jabo ti kalong ke ke ba long susi dan ki bri bawan ki bana ba ni ki no sora ni ba national town in dimension which ki wepi we la de khna ne ki rong ba in dimension ki bangla ban pun khoi ka bala ya kantam me ki wa ki dum ki wa ti tak ne hi wish bun ka cha đừng còn nước xám nghe ai cũng lấy ya ya ka than hi bar oi kham tam me ya ka hi ma sora ka bala ai ka jing petip na ka menta jungi ki than jung ni ka than sora ya na ka menta ka ni ka jing jabo bat ka jing ban penjabo jong ki bri gom na bar ya ka ni ka mariang teng ai khu blei ru ya kini khna samla ki ba hapleng jong ka jing penbek ka bakar ki ron rei ki kloi por ban yawan ban ya sim menta ban ni bat kon bat khadu ru ge ai khu blei ya ka tourism
lemba jong iba alan bolong mu direktor jong terusim ibala simkia nak benta jong kani tengi ai kublai ru ya ka terusim kum kawai na ka benta ka ba penla yang i bangin long kumne kum bangilong bangin yada nak benta jong ka jing jabo jong ka mariang te kublai sibun ya iba alan wala pila sisa ya ka jing kentu yang i bangin le kani ka kam ka bade ban le nak benta ka jing bah jong ni ka than hi bro koi namar ba boro ngi ong hi boro ngi ong hi ba ni kwa yak jing itnat jong kamariang nrai mentapat ngi ba sibun ba ke jing jabo pindaya lil nang ten adu khamtam ngi le na ka than mo kodok adu sora te pinyi ba sibun ki jabo ki plastik ki itu ki disposal ki bun ba garbage ki bagi bread ki beriu hamadan te kumju ngi ai ku ngi ai ngu yo blei nong bu nong thao nong ma bau lai sai kamariang wat pedeng ka jing slap ru ngiala ban nyale ka tu kat ni ki bentah ka bangila ban ya pensultu ya kitu ki beriu ki bawan nabar khantam ya ki turusin ki tores ki bawan nabar te kaban kong ka jing wan jong ki tores nabar ka jing bread ya kini ki kadai nak bentah ka jing ban ka jing jabo jong ka lenter jong ka surok brok away wat khantam ya kitu ki spot nani kita turis spot ki bangi ong mo kiba ka provision kam don se kim dalong popular te kilong ki jaka ki ba kham kunja kiba ngim dala ban le re ha kan ka jing le kan program bangi le mangi mentang lala ban le kan ni baro te kamen kong kalong ban pen itnat ka mariang namar fi borobor ngi ju ekran yo ka jing itnat jong ka mariang re lada kini ki turis lada ki wan man kapur ada ki yoi ka jing jabo jong ka mariang kemut kinuman syu jing du nong kadai anu kadai yang hi ka than sora te nama ta kadang ni songu ro yo siem bul aya kan ka benta na ka benta jong i bangin le man pen khu ya kan ka jaka wat ban mana ru ya kitu ki wan nabar baginum le kan ni wat abangi mana ya kiru ngi kham kran ki de ki tien ki ba penmong ya kin rengi kran ki de tien ka ba da ka bangi pedang sobaya ki ba lemma ka jing sutu jingmut te bat ka bar bat kalong ki da ka jing wanra jung kini ya ka bam ka di ha ka ni ka jaka ka jong ni kalong kumba pendu no ya ka kamai ka ji jong ni khamtam me nam ta kitu ki restoran nam ta ki dukan ja ki ba ki badon ha lenter jong ni ka tan jong ka sora jong ni te khenang ban yadai ka taru ngi manang khenang ya gini namar da ka jing bam wanra jong kini le se kila ban rung ha kitu dukan ban yo ban bam ban di bat kan don ru ka jing yo nong na mata jong kitu ki try dukan se khamtam kitu dukan ki baret ki bapli ki baduk ki baton ki ba suple hang ni hang tai tang ban su tang ban su pen kadang ya ki balik bawan te kumju ru ni lemba jong kani ka krup ka jong ni kenturu ya kiwe pat ki hima lan kiwe pat ki snong lan kiwe pat ki jaka kiba nya pertu lang gombo pertu lang mengi ka thain sora wal ada nak benta omtang nak benta ka jaka jong ki bat ngidon kam nam ta ki district jong ni bat kum ki district ro ngidon kam nak benta ka state hi bro wei bangin yo ya ka jingkhut bat ka jing itnat namal mengi la tip hi bakari ka si jong ka de jaka ka bala itnat ba bun ba ki nong komen ki bong ba kari kasi jengi kari ka ba syong smai syong rupa te nakataka daw to ai ba ki ni ki bro kin urlong akan ka thain ka jongi ngilai i babun ki tores kila long ki shed ki tiu ki bam ki di ha blenti ha surak tu mo te kai i kapen i ba dan ki bam pikir long ha ka bade bat ka khoi ka suba ti ki bret jabo te kalong ka e ba sosi kan ka ban nalobak syong sora ka de ka snong ka ba baro bun ki ba jengok kai pertai le te ndai i ba ka jabo no te kalong ka e ka basosi kan te kumtahi long karpat ikinong snong jong snong sora ba ka e baro kan sedang napihi kanuksa ka de napihi kinong snong bat ki we kin sabut kan kamtam kan i kanuksa babha ki tores te bas ko yang karpat ba kin dan ru ki kum ki
bakin shim kiamo naka hima sora bakin bu ikum ki biodegradable but non biodegradable ki dustbin kenang ba kinyu I kan kenang bakin sok bakin numbret jabo sistai te tangum tahi nak lagi saka ngalai I ba nilai le stamum takasngi te ngalai I ba ladan ki basotu kat ni kat ni te tangum tahi kulbishbun te para lok baro ada kitu ki kubor ngila poi se kabakut jong katup kubor jong I menta kata yo ni se syam yang bat pi la syam te yo tu nei